na mbere kumata muno kire mantu jegie gite kia munini wa rais ntukia na rore ni mubunge watikania East Mporo wa Bore amwe na Kinya uria ni mubangano mitaratara kire OBC ya munini wa rais no Gideon Kimathi bakiuga bo bakaigika munini wa rais Professor Kithure Kindiki mwanka muthene kumania na bobo nikio tumio tukobana ro tugukuria uge bwa kuri ni buri kugukone gite kia munini wa rais kire kithurano gia 2027 uge bwa kuni buri kugukone gite kia munini wa rais kire kithurano gia 2027 arane abautwe 23578 no namba yetu ya SMS kuruki no idrogetika gichoka gya kugukurukira Facebook kana kinya YouTube aturi live kana wenda imwe kwa imwe kagitene gakaho nimbitagwa ntinyari kinywa cyane jamanja tukubanganira cyo tukubona ari akirinti tocieto Gereto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Atoka dhomba kugwata ngurere nyuma mutino kuumira nithi Probori kugawaga kada DP Kindiki mwanka muthia Alaji mwendia kumeneria bo kathaka wira Mwangaza akimwira ati nunkira giti kia ugavana tangazaji bawere guchimana na mashabiki bao kirintuko ya muthia road show Ndio mathithio tukubona ndo ni Maureen Kirimitu kianjiria nteto chetu antoka dhomba ni batigi baguraretwe kiri mutino jwa barabara na gachene ya nithi nyuma ya matatu ire kwirikana kwerekera chuka kwithirwa igiturika kuguru na ndereba kwithirwa akiremwa kumerekania untu butumire ya chemania na ngari ngihire kumitentere chechuka Martin Mugambi gatumenyithia nkuruke Anto kathomba bathiete na mbere kugwata mirigito kuma macibitari mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kumania na ngurario cia mutino wa ndagacha ya nithi muthenya we munthi ugoro bobo kuritwikika matatu muthemba wa shato ya Unify ira ikumite bwa Meru ithiete bwa Nairobi turikire kuguru gikinya ndagachani ya nithi na gutamwerekera thungira raini ni irengi na kurikana na gakari kanini. Had an accident here at Nithi Bridge. From what we have heard and what we have found out is that the PSV vehicle was heading from Meru direction to Nairobi, and as it was approaching Nithi Bridge, it had a left tire burst, which made the driver to lose control, and as he was traveling to control the vehicle, when he was at the top of the bridge, he hit another motor vehicle that was heading the opposite direction. Zakias Ngeno komanda wa borichi kaunti ya Tharaka Nithi augite amwe no gugutire muntu urata moyo kiri mutino yu indi antoka thomba ibagwatire ngurario na no abathiete na mbere kugwata mirigito. So far we are running to various hospitals where the victims have been taken to, but I want to confirm that we have not had any fatalities yet, or unless from the injuries or from the people that are injured. So we are rushing there, but we also have pity on them because they started their journeys in the morning or in whatever they had started heading to their homes. But this is just Kagitani wa kumutino yu karikaga kari kange karagia mwerekera na kugwa mutaronia kubina ndagacheno ya nithi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Mubunge wa gicigo mbuge giatigania East Mpuru wa Bure akiaria rentere cha Mikindu riugite we kware kana kure agetana mbere kwigika munini wa Rais Professor Kithure Kindiki gitine kiu ugambi bura bwige kine uria ni mubangania wa mitaratara ya UBC bwa DP Gideon Kimathi. Brian Kimathi na reporting kuruke. Kaba mundo kamio. Kithure Kindiki yetu. Ni mubunge wa Tigania East niwe Mpuru wa Bure na bwawe ni uge bogwa timbaru kiri munini wa rais na thirikari. Kithure Kindiki yetu ikana yetu na utibo twatekeria muntu akaringethie utiro tona gitikia vice president na Meru community. Akiaria kiathone kimwe gia kithomo Nteresa Tigania East Mpuru na uritie mugongo jwa Meru kurega siasa cia kuganwa. Mount Kenya kwa nyasi. Ile grupu masemenja kupande lingine wanaangalia wanaona Meru akiwa Tharaka. Wanaona Meru akiwa Yembe, mwingine Menti. Anamwambia watu wa Meru, njoo mtusaidie kupigana vita. Sisi wa Meru tumeingia kwa vita na funjo. Wakati wa kugagwa, wakati wa kula. Mlimi na mea. Wakati ndio huu, watu wa Meru waongee lugha moja. Ni miario goto mbaru ni Gideon Kimathi kuma obisine ya munini wa raisi akiregana na kuga gute mubango jiroja gwita gite kia munini wa raisi Ntereiji. Mantu yetu kwenda kujoria orie ni Professor Kithure Kindiki owinya na erwe roza ne ya Meru na erwe roza ne njori ncheke ya Meru kuma Thoshi Mwankanto Nyeri kwareria renjoni ye William Ruto no achoka mo aroza roko kwareria Kenya yo. Therefore, Deputy President, and I want also to speak in English because I know English. Na kuririkania mwingi murunga moja bakathukia kiri thirikari. Tunda ya thirikari William Ruto mwaka 2032 na tuchoke tore matunda ya Professor Kindiki President wa Kenya kuma 2032 mwaka 2042. Tunakubaliana hiyo? Basi tore antoba Mount Kenya. Getikia tokere thirikari ya William Ruto nikitikia Deputy President. Therefore arrangement leo ya kura next year ni William Ruto President wa Kenya na Deputy President Professor Kithure. Ati Professor Kithure. Hiyo ni arrangement leo na baraba udhioro kanayo yumeru batomi beru bachokere akue kinyagaro ntimiku na chokere ale mnarabuje no chokere. Kurukia kimeneria bamwe batongeria bauregani na thirikari aja kaunti ya Meru. Unfortunately, ndironere atongeria bamwe ntuko yecho baejo kia atongeria ba kaiba baikia na are mathira baba ikia na are bagachoa former deputy president aria manto ya Meru ari na are atina gintu kiranda yirwa kiaria ni akauga ye anga Meru batetekeria mirandi ya thirikari eta Meru shetani ashindwe. Kiripoti la Weru TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi. Musiasa Laji Mwende nethiritwo akimeneria Kawira Mwangaza akiuga nethiritwo akithumbia rwangi rwa gambithene kinya kethira ari na magamba koti augite oteguo karika buru Kawira Mwangaza ethirwo agicoka gitine kia ugavana bwa Meru. Uthuri Murioki na ripoti je. Nteto iria kana propaganda iria ikuretwa nura wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza na mbutu ewe ati omba kwithira ena kanya ga gucoka kairi ari gavana wa Meru untu bu buteo. Ujo ni Laji Mwende akiarire nguturi gwitana mbere ati Kawira Mwangaza no kuthura kaira gicoko gitinde kiawe na kiroto gia kuthugania gacoka kairi untu bu te possible. Livaroni gucoka kairi kinya kukara kugombea gite kairi kuona kanya ga kugombea gite kairi miaka 13 ni impossible. Sheria Kenya is very clear. Nantije kedra anto ibadikaira President wa Supreme Court ya Kenya na arulere very clearly arauga muntu akwa impeached remains impeached. Kuringana na Laji Mwende ariwe nandi Kawira Mwangaza kaburinya kuthitangwa ikoti no ntobakira ikonega jeka kumemaria na mbere mbuto yora wari gavana Kawira Mwangaza
na kinyawe mwirĩrĩo atĩrĩ te raisi wa nthĩgũrũ wagitire gamba rĩa kawĩra kwana te President Ruto waritire kawĩra gĩtĩne ũkeja kuga Iruto ũkũrĩrĩra agũcokia gĩtĩne kawĩra Mwangaza no bwĩrĩte kinya kũthitangwo judiciary John Togo kwĩra Kenyans judicial system we Kenya is dead I president oruraga ũrĩa gũgakara mantune ya criminal na other activities iria yandoragwo nĩ courts which is not true Ruto, President Ruto kana His Excellency Deputy President Kindiki by impeachaga muntu ne courts simpichaga muntu Alhaji akira ritingo iba thirikari ya kaunti ya Meru ba makwingu to ici ona kija ko bakuga ke ono ndobondo bobo patiko ba makia mbere kambwire ni barbe no gwa bo bwa bebe ko kando guteka wiro chokete number 2 go kedra kwena sympathizers bawe in government go tweto getekeria a sabotage thirikari ya ngavana Mutuma etaita ngugeyo go tuoka around go sabotage thirikari Mutuma etakinyaniria kioneki kiayo na nguge tugeta mbere kurita and we don't mind critics baubare anti Mutuma tuteko ba mind bururu oho Mutuma tonyere gitene kiu ni wakariteni gite kiu Muthuri Muriuki World Weekend mutiro kangangi na rua karibatigania na begembe ni bethirite bari na kagita gake gakugwatanira na atangazaji banja ya Weru TV na Weru FM barabakinyite kiri musafara jo gukungwira miaka 10 ya Weru TV kiri utangazaji Weru ekige kwa ni agwati mbaru bake biashara na chore bangi akariba kiona kanya gagukenanira gutaro na kinya kwa mukira yewa mwanki mutukikare na ripoti je Narua ni ntuko ya idhano na ya mudia kiri musafara jo Weru TV na FM musafara jo kambuni eje waraniria na ukenanira na mashabiki jao kagite ne akabo kungwira mianke 10 ya umbani na narua musafara jojo rintere chatigania negembe Weru TV number 1 etongorete yoikinga theater boba yaba theater to TV Neto wadeleka mno na mazinani Weru TV na Weru FM. Weru TV, congratulations for the 10 years happy anniversary. May God bless you. Weru TV neto na tu Weru mno Weru TV. Imontikanya. Na gracia Meru. Tuendete mno Weru ndo watu mazinana kwa taarifa zetu na kaandika bakuri. Ndio pendelea na tiongo. And congratulations Weru. Ndia kwira Weru TV. Happy anniversary of 10 good years. Na TV ya Weru noto wera no kuona muno. Noto Weru TV za hii noera ekwale santo manto yonde. Kambuni mwanya no chedede na mbere koranire na kari. Na kinyaba genda ya biashara chao kire musafara jo. Aina mabati ni kampuni ya Meru. Tutatureara kithoka. Tuendagia mabati ja type chionde kuma versatile wita ki box profile. Gwita kire oriental na tukugithitheria mabati kuringana na measurement ciaku kana ure mubundi akwenda ugwe uthitherua kana nyombeku ithirwe kari. Kutoka Premier Maritime Training Institute tuko pale for Heritage Hotel Ngobu. We are located there. Tuna offer hospitality courses, tuko na diploma courses na certificate courses. Ukikuja mwanafunzi akitrain na sisi tunampatia attachment in 5-star hotels guaranteed. Sarova, all the Sarovas na pia tunampatia kazi kwa cruise ship jobs. Account ya yetu sako tena account maintenance fees, tena hidden charges. Pay bill yetu sako ne free of charge. Ogoge kira pay bill yetu sako ari biashara neku. Kuteke karengwa, customer agituma terengwa na nginya uwembe chechi atonya account ni yeku tikio karengwa. Mbwire nara kwetu Meru University mirango ne rugori. Rete ana benu beje bathome nara kwetu Meru University. Choke mbwire arito bateurite arito beto bagachoka mweri jwa kenda uketha bwinabo
Etureteri banki ba bero nkorokia ngiri 3 thirikari. Capital Sacco ni mbanki ethere nene otungata nkorokia miaka 50. Kwa ute Sacco yeje goroka nesho boijere koronga share ndene Capital Sacco ne shiringi 100 ronga share chiaku ngiri 1 ngiri 2 tukwembesha chia kuongera biashara. And the Embu College is the fastest growing college in Embu County sahi. Tuko na wanafunzi more than 2000 students na tunasherehekea miaka 30 ya ufundishaji. Sawa. Ukitaka barua si lazima ufike Embu College. Unaweza pata barua ukiwa kwa nyumba yako. As far as uko online uko na WhatsApp, tunakutumia barua. Sawa. Intake yetu inaendelea na kuna toka na intake kutoka mwezi wa 8 tarehe 18. Tutithagia pansi chako thongomia ware bweto na bamami beto tonto kwe ageni bezo turiongera omweri beza inyabate twerete ibeze teno umbe nyombo kinyata onine mugeni aguketheria njirene pazi ucheta kwa family love na igapandi gakathongi mono gego protect for good 8 hours. Imperial College iskuru reshitanirete gwitana courses cia ugima bwa mwiri kana izi cia nursing cia civitari. Iwi cia courses tuwezanaga au Imperial kwena nursing, clinical medicine, nutrition, perioperative. Iwi cionthe cia au barabomba kuthuranira anto theater na inyaki agiva. Iwi cionthe cia au na promotion. Unapata mikate kwa bei rahisi. Kwa na Weru mikate ni mafuko ni mikate. Na muthiene kuma kwa Weru akiaria Empress Rita ni nkatho cha Monyakire akari ni kuba mukira na nkero misafari neao na kinya nkatho inge kire kambuni ya Chirabu magaretie na kinya kiuga mirango ni ruguri kire kambuni inge ira chenda kwendia biashara cha ukorokira TV na kameme Kaweru. Right, nkatho iminge kire sponsors beto barabo mbeta kwethira bake watanira na batwe kire road show ya Weru TV ratu ambereria ntuko ya Jumaine, Jumatano, Alhamisi na Kinyanjuma na rwarere ntuko ya Jumamosi neo yekare ntuko ya mwisho kire road show yetu yotirimana na vikeria na barabo nebo mbakwethira bake olela she Weru TV na kondo kunde kurato mbeta kwethira tuweta ibato ambukereta na nzira enene sana na wendo bobwinge mno tutombo boshokeria ato nikobwera asanti sana na nkelo kikire kinya aringi biashara baba ange batomba kwethira bake watania na batwe twekongwira Weru at 10 ne romba nkuromba shumerie iyo rates chetu very affordable turiara kirogine ombe kwethira kinya wokiona akanyaga kurita biashara ku mundune ombe kwethira okiwatania na batwe Weru ne Kerry Podrand toshe Weru weekendi rea kwari eto ni mutuge kare Ibwaga nontu bwa guchumiria gukunene kiri misafara ya gukungwira Weru at 10. Ankurikanie kiuregia tukubona ratore koria uge bwaku ni bure kugukonia giteke Munini Rice kiri kizurano gya 2027 uge bwaku ni bure kugukonia giteke Munini Rice kiri kizurano gya 2027 ko kambira ruto no tarire kindike kwa uno we ugatara wore akenda unge kuga tuache kuliza kitia deputy president what is there ni TDP na president wake wataenda nyumbani ibwega sana atekumbira rietwa yawe unge kutharaka ni one term kinya wate kumba kuthirwa akiuga rietwa yawe na unge kuga DP ni Nyoro Munini wa Sifuna 2027 unge kuga DP atakuwa kiendiki take that to the bank aisarungi kumantere chialare tanambere kwithirwa kirumira nteto chietu twachokera ni ugambi bwa seneta wa county ya Isiolo nwe Fatuma Dulo. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Ibwaga sana ritore akombito akagwiri batemona beke mwari kana ameru bambije mono na ritore akagwiri wagiteje bidaronde naja Germany Cologne lakini kaumu gakwa Imeru
ndina kugwirwa muno na arua kwithirwa kumenya TV yetu iria twejaga ripoti na mugambo joto jwa Kemeru nikinyitie miaka 10 ibwega sana nontu bwa gukuria kaunti ya Meru gukaria mikarire ya Meru kimira gietu gya Kemeru na kinya kuendelea gutwa ripoti na njira itariritie na mantu ja uma na mantu jatina menga ibwega sana Wero TV mwathani abutharime na bwendelee gusherekea miaka yenu 10 ibwega sana. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over the years, we have demonstrated that graduations are climax celebration of a rigorous academic journey. Several years, we have wafted skills through our classroom, laboratories, hostels, sports, and of course fun at campus. We welcome all our graduates, parents, guardians, our visitors, and all the stakeholders. Going down at Imperial College of Medical and Health Sciences, main campus Thika. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otwita kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. ngoro chako na guchenga iko chenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona arwa toko thongomia na maguricha te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Pagano ntubagweta na mbere kurumira ntitoche tutugicokera wene senator wa county Isiolo na Fatuma Adulo nethire twakimeneria kuthamwa kwa obisichia county kana mbunge ya county Ntereiu ire chiombeta kwithiro ikithamirua Mwankaldo Nyiro akiuga nigiuta tena watho Banta Murangiri no na report ije. Senator wa county Isiolo Fatuma Adulo na tharikirite thirikari Isiolo iguikia bunge county yeje Nterene cia Oldonyiro itagaririria kuga ritathingatirire sheria aritijeje Ntere cia kulamawe Isiolo aria kurugura nyomba cia gikundi kia Ekro wali gazette Oldonyiro assembly pelekwe Oldonyiro wakifanya renovation ya assembly. Munaelewa? Wakifanya renovation. Hiyo renovation paka leo haijafanyika. Alafu mtu anasimama Oldonyiro akisema ya kwamba mimi ninasikia uchungu watu wa Oldonyiro wafaidike kutoka county assembly. Hakuna hata ndururu moja watu wa Oldonyiro wanafaidika na hiyo assembly. Ukora ndio unafanyika huko. Gazette notice ya kwanza ilikuwa inaisha tarehe 11 mwezi Disemba 2025. Munisikize kwa makini. Nataka kuwaelezea vile ambavyo serikali hii ya county sheria ni yao, si sheria ya serikali. Gazette notice ya kwanza inaisha tarehe 11 mwezi wa 12 2025. Hawajafanya extension. Sheria inasema kama wamegazette mpaka tarehe 11 lazima irudi mahali ambapo imekuwa gazetted, ni Isiolo headquarters. Hawakufanya renew. Kina rombete thirikari gutiga kwa area kali nibo bakite nyomba ya gutarimirwa na tayo matanite. Mimi ndo nimeomba Safaricom na walitoa budget ya 45 million. County government waliambiwa watoe 45 million. Mulikataa. Ndio maana tumepata maternity kidogo namna hiyo. So kwa hivyo musidandie project ambazo sio zenu. Tafuteni project yenu. Musijipige kifua na vitu ambazo sio zenu. Nkiripotera nteto cha wero kuma Isiolo Banta Murangiri.
Mwandiki munene kiri ministry ya ugima no Mary Muthoni na atarĩrĩtie ubatu bwa kuthangikira na gukandana na murimo jwa Ebola. Mary akiuga ni untu babata kinya gwaka antu akuthangikira ajeba murimo juju kinya mbere jugutunduka nthigurune ya Kenya, akiuria Kenya gutiga kurwana yendekithia riri. If we had 47 quarantine centers in this country, I would be sleeping easy. But right now, I'm still restless because we need those quarantine centers at whatever cost. We need, when we have a case, a confirmed case, there is somewhere we can we can isolate them. And if we have exposed individuals, there's somewhere they can be quarantined. That's the difference between quarantine and isolation. When you're exposed, we quarantine you. When you have you are confirmed and you're tested and confirmed case, we isolate you from other members of public. So from the bottom of my heart and from a health point of view, we need the quarantine centers. And I am not going to answer the issue of, I don't want we politicize matters health. Kindly. I am asking members of the public, let us remain calm. We are in control, and please let us give you information as it should. We were at Jomo Kenyatta International Airport. We identified the gaps that were there, and we have been able to fix them. We have now come to Malaba, and Malaba is a very, very important border. Now that we are actually bordering Uganda, and Uganda, they already have confirmed cases. This border point, we have about 1,500 to 2,000 travelers that pass through here on a daily basis. If you look at the inbound trucks that come through, we have about 300 of them on a daily basis. So it's a very, very busy border. And because of the proximity to Uganda, we are very keen that we are at high risk. Therefore, it is important to note that we are not taking things lightly. And I want to ask the members of public from the Malaba border, please take the screening seriously. Because I can see, I have watched during screening time, and some of them want to be sheepish. Let us not use this, and let us not look at this exercise as an exercise in futility. Akariba ntura ya mpare wodine ya mwathi batongeretwe ni ure wari MCA wao nwe Joanna Ntongai ni bokete matata ne kiria bakuga ni wongere kubo makare kaja wagage bakiuga wamba bwandethia na ndi nibugarukite na gutweka ni ndethia chianja nicho chianjirite kwithira ikijukwa ontu borabo bekirite ogwa bobonene. Edwin Gatobuna reported. Untu bubu antato chegi okaria gwita nambere kuthuka na kuinyeria akari meankene ya Meru na Isiuri bwariritu ya akari interechi ya mpare wondi ya mwathi gishiko Gembe North. Untu bariti batongeretu MCO gatenu wondi ya Joanna Ntongai. Ng'ombe ira nyingi cia thirire thaa ivi bakoria benge na bitu ng'ombe tulato mitheko baraba ina ng'ombe mwile mwe na tubuli bakigweta kinya makareka jarua na kuga kwena nguto ciate maitha bari gatekate kao akari baruga na ndi bamberitie kinya ikuthauriro ng'ombe mici yao na kuiwa bia kuria bakiuga ibakuigwa bari ugwati na muno mukona thaindi ku bari icho u ni musinde ne ati rongwe ni kathikambine kanjie ciu na batukira na sabute tutekumnya kinya rua rene no tuingua bakuona warengi tutumba kumnya na rua ritu karara no tukure ngwantu barere mathakene bange bamajuka gwitha kwa njie ciu batu saratare onto sabutere ya wa musigarana tukaire bagaira na batwe ama muntu norori wa musitore akariba bampare bare jakajuka nture ingi gishikone Gembe North bariuga wamba bwandethia botithirie mona thirikari kwithira gitumiria kurwana bu magita kwa magita bakioneka kumeneria tongeria bone untu bobobu utire bio na thirikari yakaranya yakayo iri mona bono nto kinya bata kubona nya babona bari ngari ya kwa batiri ngari ya ciande cio baratha tia kuinge cio benga uongozi bobo ikuo bote utokonsinda batwe no nto twanda kwalelia turolelia tukona itugwirwa askari bongelerwe na kwetwa wenda kwalelia NVR ibele twina bwao na nturene kwetwa ote kinyomwe twinwe wotutethia
na matheta yetu no tukutheta ntuku cionthe lakini yate ukinyela thirikari no tutethi buto kuona aje MCA uju agatena ntunga yake oneka ikumira mubunge ogishiko kegembe North Julius Taitumu anene ingwendra we mutongoria no ntu worete na thai we thuro giringa mapu bubwa kethe gogira na yuki andre othiulungenyo wone antu ba watha na wone na baria itakare uciaca iringa we itare onde nonto wira wa mantu ukona umuchetho njuzi no wete thamburu wetere ya ngulu ende nte kumegetha imbi bare yete kurana nonto mantu yara waracie itare onde yetha yare opposite na urakuri kironda kingi kiremete ikwora ikiambithukiro cia njogu ikende video esi yongwe to nikeo ndira tore mainto yonto mwaga yogwe to kuragara yakwa abo na irobo to thaurira njogu kwa to kale atore monto mpempe itha njogu kai mami miundene ile mpempe Antonia weru weekend kumegembe North nini Edwin Gatobu Nyuma ya gwetera kwa miaka aria muthia kariba ntere cia mbuya nibonete matinda jaweti na mbere bobo ni kumania na bokwithirwa bakiagirithirwa barabara umbani brabo ijanite na MCA wao Ken Naibai John Thiga na report hije akariba mwire wa Mbuya bara batumagira barabara ya Mbuya kuya mwanka miathene na bara batwire kinyamarani kuma nthi ya umbiro batone barabara imbega indiria muthia bonete gantu gokenera nyuma ya MC wa guntu kunweke Naibai kumba kwigwa batururite njirera batona kuma baciarirwo ntu bakuweka batethia bunene auni batarandeje manio muri ayo ya Mbuya na tugwirwo muno no ntu wa MCA wetu Ken Naibai gwira authority reru are no ntu kuma ndera ombo barabara etarimo Naibai aturikana ayo turumirayo barabara eru ane tugweru ari gatugwaramia na ntu bamore Mbuya bawiretu muno no ntu bangwira bakurutiro ni MCA wa twa Ken Naibai kimure Mbuya njiri jonde awete arendo jiri machionde na chiarami ko tutono ntu ya burenge dene mure Mbuya kuma miathene bukario yo miathene chariri miathene ya kuma ndachiarwo miathene ntono ntu bungi bona yabo nteko megetha tugaira Keni kana ichuka tugacho to irekeni ichuka to mutandikira no ntu barabara chietu chionde chibitari mandra ya tone kochi nteko ona ko nyama koromba itibara kana abyo be bona ngore wito nara kagitani wa kuba mabakari baumbete ko bakiromba tongera babe na metuo bathuru cia cake baringaga bamenye mwingi nukunukite metho gitaire na bakathura mutongere kuringanira na ngugire thire twakirutira mwingi iromba bara bathuru na baba bathuru no tuketha baitita ngoja hii thai tuthire tugicokaira ngoi tuthite barabara ningi tutagwita atobera bara bakoromba ite ibanoke buru bila twacho mutongoria na ituronere mutongoria twenda mweshimiwa ogwita ngwe tutenda kukamatwa ka muntu kiu turenda mweshimiwa no tuno ogwita ngwire tukwenda barabara ikurimwa sibitari gwakwa ndio maana tukathie mweshimiwa Ken reporter weru weekend kuma ntere cia miathene wondi ya kianja igiciko bunge tigane West mbeta wa John Thiga abiashara bamirani bamenerete bukathama katero bakimiragi kibaraba kugani bakubainyiria na nikio bakugwata mbaru mbundi njeru ya urungamiri bwa kimiragi Kedan Kanmwathi na reported Kimera kia miro kagita karaja kaunti ya Miru muno rutero egembe na ramireri megoko wingi kirumire tu ikinyamaro akagita karaja na ende ari mea biashara na yudi kuma rutero egembe hibaibu miriti na kwariria kinyamara giki atu mira yetu muntora oyere njukumu emira kueta gureria ntaire emira ari mutorina mantille aroya mantille bareta kuntu kweta Somaliland ende giori gege utoriaria mira yetu thai ironere ntaira yona mutaratara na njira ira ntu bembe bombote thuka tukareka kurero mira ibasarubu ara na mbesa thiringi manele na mana thatu na thiringi thate kwa tukagura antu botura tumemene bakiwa mira yetu itionete ntaira babwe bwekubwethia sagwe uyenu ubu kuibwa na netwire okuma 2019 mira ye kuingwa
yego ingwa twanje yo tamira nyo ntubo tetere Somaliland no mutoni na mantile tere bena mantile bareta baruria thoko kuringana nabo barigwa kuri anto kiumbe wa Kagita Karaja wigitu bakirwa na kemereke kemira na Kagita ni karangavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma mto ethinkia njiria kona kioria kiri kemereke kemira ibanjirite kumuringa gisiasa haraba ugite babateri kwe bakimunenkera na kanya muno kiri mbundira wigitu akithondeka hithina mbere kwigua ikithetera murimu wa mira antu amira itu isiorothi atete mantu amira ni antu beta waba mantile na county government kwa uba atu kintu kira tukwenda kuromba katukwenda kwira ntu acoro arekane na thirikari ya county irite ngwire yo areke kuingilia mira no ntutekaige ila byake kuria mbeca siasa kucia wananchi ana wananchi bathuria baratema ila byake na ibwa ntu turo ibwa ya no ntu mbanga bana wekira mutoro ina mantile imwano embe iba ugite bakathi na mbere kwigwa bakiwata thirikari mbaru na ntu bara bathuritwe kiri mbundi ino bari na gwitigio nabo na iba batiri kwigwa bakinenkerwa kanya ikana barutera mumiru ngugi kiwathani bo kira itu murungi no ntu nari kwo na ibo ara asakuwe nu tutukura ibo amibwethetie tureni bo twelese baburi sakwe yenu bwabwethetie yotethia muyembe na tetetheria abu muyembe kuma buru mibwethia mwangaru ari turi eitara Uhuru Kenyatta anenganirite mbeca cia mira bilioni 1 na tutamenya na ate mbeca uci atethia mwana muyembe nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central betagwa Duncan Mwathi Ngumbali umusili ni mtware mu biashara mbakuthirwa agitithia biashara webo bwega gucionera mugatejuo ntukwara na ndu turobwa bugakurukite nyuma yawe kuthirwa kigwata mutino jo barabara antereti ishara ekarikarira ari mutigite ari kionje akirigara nande ora kombikia kuthirwa akiona mugatejuo ntukukenda kurera ana bawe Nicholas Chabari na muriungirite na gututarire rugono ruro Mungu yangu ya mbele ilifanya kumbasti. Nilifanya kumbasti, nilijaribu vile naweza, lakini ikazidikana. Nikaanguka kando ya barabara na nikakata mguu na Israel sakata ya barabara. Ngumba umusili kuma ataone yachuka aithiritore mu biashara kwa kwendia bioni wamwe na stool na ntugo ino arokire rukiri watawethire athiete kwendia stool ciake na bioni ntere eciashara Embu no ende atakinyire thokoni ino kana athiria ntugo emojuru no nto ire agwatire mutingo na kugitoka kuru gwake na gutigwa kurumirite bikibikini unto mwanka ino mutigite aikewete atakumba gutethia kinya familia yake. Nilikuwa naamka saa 12 asubuhi na kunywa chai, alianza kujitayarisha vile naenda kazi yangu ya kila siku. So sasa hii naamkanga masaa ninaamka, nikiamka hapo kwa mlango nduthi yangu iko hapo kwa mlango, nikiangalia inaumika. Hapo sasa nakaa hapo nje, nakaa tu hapa chini kwa nambari naendelea kuiangalia na hakuna mahali popote naweza toa pesa. So familia yangu inaendelea bado kuumia. Niko na mtoto mdogo. Sasa napitia maisha yenye sikuwa natarajia. Hapo nyuma alikuwa na tutreat vizuri, anatuletea chakula. Siku hizi imekuwa shinda. Sasa hii sifili poa. Nilikuwa naona akiwa sawa, akitufanyia kazi akiwa na miguu mbili, sahi yana. Sikuwa na expect kama maisha yetu itakuwa namna hii. Kirende akuromba ni antu bagwendi boya bumeria nikenda bamutethera kinya kuria bili ya cibitari iretwikite kinyamara kinene na muno nkoroki kuona kana no achokero gima bwake bakagwainda na njira ya kunenkero kinya kuguru okwa mubira. Familia yangu ikinitegemea mimi ndio ilikuwa nimeshikilia. Sasa niko na watoto wawili na siwezi fanya kazi kwa saa hii. Naomba wasamaria wema waingilie, wanisaidie kwa familia, wanisaidie kwa bili ya hospitali. Na mbatu tena naomba Mungu artificial yese kutafutiwa, mtu yese kujitoa, yese kunisaidia, yese kupata hiyo Mungu mbatu yese kuendelea kusaidia familia yangu. Tunaomba tu usaidizi, tupate pesa ya kulipa hosi na pia ya kutumia. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Peter Nicholas Chabari.
Akariba chia kithini wodi na gatunga ni batariritie miangaiko ira bari nayo kumana na wagibu wa roje ntereji bakilazimika gwetanga endo indaja kenda guchuana na ntanta eje yagitume makena babu no ina report eje. Kariba chia kithini junction wadi ya gatunga ni bagutariria wagi wa roje rwa gutumira ntera ino aria baugite ni bakuthangika bagiswa roje gonto kuraja baingi bakiremero kwa ira mitungi ekoro bara bakoro patio mbago kinya gochwaro je ndio kaigwa rore akubia gabata kaba gakundwa mbakwa ira mutongi nendi kaboyo ndo metika ara ndi gokunda ara kenyakani bariuga ntora jingi kuraja ni gwikirwa roje ndi baba gatigirwa aria berite atongoria bao ketho bakiendaga kura kumantera ino ethwe bakibairira maendeleo tabore bakwira guntu kungi arwero karo akorokera ro kaimura mbombo ro kaimanyanga rugachoka bagatunga na turiaga ubono tieroje tio ndubonge tubatethia no ntibare mwe tutethia na tikwenda tethanio bwago ende mwankero ende tukeringa kura wewe bakwenda paye barete roje stima kenda mwana wakwa tachoka getira wawa ndegoro bobu ibuto enabu na bae gwaginya mwere mathina wa baba tete ntori nwinge iba tutete chekethene bariuga ni bebangite kagita kaka atongoria bathi kuromba kura betho bagitariria maendeleo maria muntu ethitwa kirutha kenda gutigira na kugwata kura guntu kuu na etho gutiwira arutite atigecirie kuthi kubaromba kura aria nkinya antu babakuru bagutariria boria batigiritwe nyuma atongoria betu bamugitongwa murugara na bau bangi bataya bajaga bakoroka direct batienda kumenya ende tio tia kithine turaugire kura cia mwanka tutibanenkera na baro data no nto wambi bwa kuthina ekoro baba koro batakomba kuthi tojo kendeke bweta kidhure are diara kanenkania mitu nje chini ekuthi kugira mitu tio goto tio kinya na agwa koyocheria mitu iro tukuria ekoro baba koro na bena kura bakabajira ntugia kura baya baringe kura aba gutwira makura akaire tio tutikwenda mantu makura no tutwethi tukabaringeria kura kuringe data ino twena gikuontora no akato kwa guba kuthiba gonto ba uchapoti tigo itwanyamarire tutikuona mwere bantu agutethekera otiri anene twena bo na wauto tena bo na ipuling station yeriaga ibatia kunyamaria ando tokare tukethena gogu nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabwa MC wa wodi ya Njiano mwenda alina kinjizi chote dhibwa kiema kiti 50 kire gikundi kia kuru wodine yawe kuru baba ni bari tena gucokia nkatho bakiuga kiema giki kikabateithia muno kire kuringanje ki biashara chegikundi giki Duncan Mathi arina report eje. Kundi kia Mwangaza Self-Help Group kuma gondi ya njia ibagunikite na tenti 50 kuma kiri MC wa mwendali arabatumirite kanyaka kumucokeria nkatho nonto amirandi kathumba ira gwihitwa kireta nterino muno kuwata kithomo na nkuruki kubakuthurira ruyi tenti uba tutwara ururu areni mwesimiwa tenti utwakombora na ithatore ngakoro cia Mwangaza Women Group batwe turethwa tuna thina ya ruyi rwa thukire ruru rutana na mbere waziri eto inyawe Murege Batista niboya nondo to mwashima mwandaro mwera ruru tuthuki na tumira engineer kagitanio gakwiba tumite MC wa mwendali kirengavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma kuthina mbere kwigwa kiwata igundi mwanya ntere cia Meru ara nabo bamwirite bakathina mbere kwigwa kimwata mbaru kirithurano biyite nito to makirengavana weto honorable Mutuma ntwethingia neto kwera wamo kinyela mokiathia na njara nkethi cia Mwangaza Women Group no mwera nito mwenda na itokuwa tuta mwenda lina uritia karibanji ya kuthongira kiri ikundi mwanya ikana bathina mbere kwigwa bakigunika na mbeca cia thirikari nontu utege kundi ni utigwo kigunika na mbeca ino na kagitanio gaku na uritia karibanji ya kuthina mbere kwigwa bakikangava na Mutuma Ntwethingi kana bathina mbere kwigwa bakiona maendeleo nkuruki na tukendelea kuruta ngoi nyingi tukuma tuna challenge yeruwe twaritie na department yeruwe rwira challenge rero kidogo na rwakuthurwe araba kuthurwe bathiriria na rwira water table ya na madip department ya water ni yiterenje kukuthura rwira ruendelea kweta deep na no challenge ni okiolokia muti kinya rwira anyarire so tuna challenge ingi muno lakini tuna ngava na Mutuma ni wanaotoa support itukuendelea kuritira ntu betu ngui
na kietu ni kuromba kire Amiru that mutuma na kumba na kuendelea kuruta ngwe boya tumwere acokanira na baba kurumana lakini twire baba onde bakuromba kura antu ibalwelete thai antu ibakuona barabo witate kuendelea na antu bateringa kura no ntoba irumibira nabyo no ntoba kuina marire yaro kuina antu beringira ngwembi kura. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Kirimikire na mikarire kiumia giki turitana mantu rero utibatere kuthurwo kiuria muntu ungi gukonia mumbire jwawe.